bakundi ba Sentence twongeye kubasuza kandi tubaha ikaze. Niba bwa mbere ugeze kuri Sentence wakora subscribe ubundi tugakomeza kugendana aho tukugeza amakuru atandukanye tuguha update z'imishinga minini y'ubwubatsi. Uyu munsi tukuzaniye amakuru agezweho ku mushinga munini wo kubaka Zion Arena. Uyu akaba ari umushinga w'itorero rya Zion Temple Celebration Center rizwi nko kwa Gitwaza, riyorwa n'umushumba mukuru ariwe Dr. Apostle Gitwaza Paul. Nkuko uyu mushinga wamurikwaga mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kabiri, ukaba waramuritswe mu rusengero cyangwa se ku itorero rya Zion Temple mu Gatenga, hazwi nko mu Gatenga, aho byatangajwe ko no mushinga ari complex izatwara miliyoni zirenga 100 y'amadolari, ukaba ugizwe n'ibikorwa cyangwa se n'imirimo itandukanye, aho hazaba arimo arena cyangwa se Zion Arena ifite ishusho ry'ubwato bwa Noah. Nk'abazi byo muri Bibiliya bazi ishusho y'ubwato bwa Noah ubwo usi yuzuraga umwuzure rero waruje kurimbura abari mu isi bitewe n'ibyaha barimo bakora, ariko Noah akaba yari yarakoze ubwato cyangwa se inkuge yagomba gutabara cyangwa se yagomba kubonerwamo agakiza. Rero ubu iyi arena cyangwa se Zion Arena ikaba ifite ishusho y'ubwato bwa Noah. Uyu mushinga si yo arena gusa izaba irimo, dore ko ino arena izaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 15,000 bose bicaye, dore ko iyo tuzi BK Arena yakira 10,000, iyi arena rero ya Zion izaba ifite ubushobozi burenze. Si arena gusa, dore ko izaba ifite n'ibindi bikorwa bitandukanye, yaba amapartoma cyangwa se amacumbi afitemo units zigera kuri 200, ariko units zirimo ibyiciro bitandukanye, yaba ari inzu z'ibyumba 3, ibyumba 2 ndetse n'icyumba kimwe cyangwa se imenyereye nka studio. Akaba ari inzu zo guturamo cyangwa se z'amacumbi, kazaba ndetse hari ibyiciro by'amashuri, amashuri atandukanye kuva ku cyiciro cy'amashuri y'incuke kugera kuri kaminuza cyangwa se university. Hakazaba ari igice ndetse kirimo ibitaro, igice kirimo isoko n'ibindi bikorwa bitandukanye, za mize n'ibindi bigiye bitandukanye, aho myidagaduro, aho gusengera n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nkuko tujye kubyumva ba nyir'ubwite ivuga, turumva byinshi bitandukanye cyangwa se birambuye bijyanye n'uno mushinga, dore ko no mushinga ugiye kubakwa hano hiswe ku musozi wa Hermon, ahazwi nko muri Batsinda. Reka dukurikire twumve byinshi kuri uno mushinga, gusa ntibakirwe gukanda subscribe. Uyu n'umusozi wa Hermon, ahangaha turahabereka gusa kugira ngo mumenye aho uherereye. So Batsinda, as you can see it on the opposite hill, and then Kabuye factory, which is in the wetland mu Gishanga. Murabona Kabuye mu kibaya, murabona na Batsinda hakuno. So many of us here know it, but those who are afar, it's just to give you an idea, and it is located in Giheka village, which is in Chinya sector, Gasabo district, Kigali city. Twe turi hano turahazi, ariko abadukurikiye hirya no hino no kugira ngo bamenye aho duherereye Ikinyenya muri Gasabo. Ahangaha ni ishusho igaragaza uko umusozi umeze niyo dushobora kwa twifuza ku musozi. Just hurry up through it. Katwihute tujye ku gishushanyo kindi. Okay, so continue, thank you. Mukomeze. Kubera yuko arena ari nkawo mutima w'uyu mushinga wose, we are taking advantage of the topography. The site is a bit steep, but that is an advantage we can optimize. Turareba tukareba ahantu turi uko tumeze, dusa nkaho turi ku gacuri, ariko tugomba gukora ibituma umuntu wese ashobora kubyungikiramo mu myubakire. This design has to be inclusive. Rero igicapo ni ngombwa tugomba kucyitaho. For a diversity of people, for example, people living with disability. Ahantu agomba gutunganywa kubera yuko hari abantu dukeneye kuzana cyangwa gufasha kutwegera nk'abafite ubumuga runaka. So that is what a good design does. Niyo mpamvu tugira igicapo cyangwa se igishushanyo mbonera. Green spaces, creating green spaces around the development is key. Ndetse tugashyiraho ahantu hari ibiti n'ubwatsi kubera ko ni ingenzi. Overall land use is to look at, if you see what was in there, we are really just touching everything to do with spiritual, social, economic impact of the community. Uyu munsi yo witegereje ukuntu hari hasaga mbere yuko hagira n'ibintu bitangira kuhakorerwa, ukareba nibigiye kuhakorerwa, utekereza neza yuko ari imibereho y'abaturage n'iterambere byose bizagira icyo byungura abatuye aho ngaho. Flexibility of space, it means spaces will be multifunctional. Noneho gukora ibintu byinshi ahantu hashobora kuba ari hatoya, umuntu akabyaza umusaruro buri kanya kose afite. Technological advancement is very key. We integrate that in our project. Gukorana n'ikoranabuhanga nabyo ni ibintu bizatuma ibintu bigira imbaraga. And environmental sustainability, ensuring that our building is sustainable. Hanyuma noneho no kumva yuko ibizahakorerwa ari ibikorwa kandi bizaramba.
This is to give you an idea of the zoning of the different activities. aha ni ukugira ngo tubereke aho ibyo twavuze mbere bizaba bigiye biherereye uko amabara agiye atandukanye. I will not dwell too long on this, but mainly what I want to show you is the new road that I think we talked about sometime last year. Sindi buhatinde cyane ariko icyo ndi bugaragaze cyangwa se nakwitsaho ni umuhanda mushya ugiye kuhakorwa mwese ayo makuru mwarayabwiwe. Because the other roads are existing, but we were requested that we need to have a road that goes straight to our plot. Kuko turabiza makuru twarayabwiye yuko dukeneye umuhanda wiyongera ku mihanda yindi yari hasanzwe, dusabwa twebwe kuhagira umuhanda ugera neza ku gikorwa cyacu. Okay. Aho mouse iri this all the way up there. Uyu ni umuhanda uva ku muhanda munini. This road doesn't exist. We need to make sure we have it so we avoid passing through the neighborhood which is very tight. Ntabwo rero uyu muhanda urabaho, ahubwo no kugira ngo twinde guca mu muhanda usa nkaho ufunganye. Uyu nguyu akaba rero watuma urujya n'uruza byakunda hariya. So this is not the only one. There will be several roads that will come off it, like the one down here. It doesn't exist also. Hari n'undi muhanda utarabaho ariko ushyizwemo hariya in gray, dark gray. So muri riya bara risa nk'ivu. Okay. So we just wanted to show you that that is another key aspect of the new project. We will have to create roads to service the plot. Ibi nabyo ni ingenzi yuko mubimenya yuko dukeneye imihanda izadushoboza kujya tugeza cyangwa dukura ibintu aho tugomba gukorera umushinga. The next slide. Twimuke ku yindi slide. And now this is just then to show you all those things we talked about where they are. Aha no kugira ngo mubone noneho neza aho ibyo bintu bigiye biri. So when you enter the site, the the commercial center, ukinjira ku musozi hari agace k'ubucuruzi where we have the informal market now. Aho dufite ka gasoko gasanzwe tujye tunyuraho. Then we will have the clinic. Hanyuma tuzagira ivuriro iruhande. At the bottom because it's sloping, it's steep. Ivuriro rizaba riri hepfo kuko hasa n'ahacuramyeho gato, hari ni hepfo yaho gato. So when you continue in front, this where we have the multipurpose arena is where we normally have Africa Rise conference. Aha hanini mubona muri ribara niho dusanzwe tugira cya giterane Afrika haguruka. Just below it is Authentic University. Ariko munsi yaho mu mukingo epfo hari kaminuza. Then we have the ECD or nursery school. Hanyuma tukagira ishuri ry'inshuke. Don't see it. Okay. Can you see this? Akantu gatukura karimo kagenda murakabona? Yeah, okay. Very little. It's there. Nta kibazo baradufasha hariya kutwereka with the cursor. Reka badukoreshereje kariya kambi kari hariya niko kagaragara cyane. So that is the ECD, and really the placement of all these have been thought through. For example, the ECD will be near the neighborhoods because these children will be coming from the neighborhood. Ishuri ry'inshuke ahantu riherereye byakozwe kugira ngo n'abatuye mu nkengero z'umusozi Hermon bazabashe kuhagera mu buryo buboroheye. So the multipurpose arena will have a big plaza in the front, public plaza. Hanyuma imbere ya arena hazaba hari umwanya munini abantu imbuga abantu bashaka guhuriraho nini. So you know how we get out here and cars are trying to knock people as they greet. Here you will not find cars. Ahangaha rero nta modoka zizajya ziba zihari, murabizi bijya biba muri parking abantu bagongana n'imodoka, aha bazaba bahura. They will talk, have a good time, and then go home. Bahane gahunda babone gutaha. So we have the residential Miracle City on the extreme end of the site. Aha rero dufite amazu amacumbi y'ibitangaza mu mujyi w'igitangaza. And we are talking almost 100 to 200 units or more. Turavuga amazu arenze hagati ijana na makumyabiri na magana abiri. Arenze magana abiri. It's a city requirement because we have used a lot of space and that space was meant for residential. Ibi ni ibisabwa n'ubuyobozi ndetse n'icyerekezo kubera yuko ahantu twebwe turi umusozi Hermon uri wakagombye kuba ara guturwa. So when they allow you to do something else,
iyo rero bakwemereye kuhakorera ikindi gikorwa they also ask you to create a residential component. bagusaba kuhashyira amazu yo gutura. So we have prayer gardens, dufite ubusitani bwo gusengeramo, and that is on a steep area. It's a very nice place at the bottom. ni ahantu hafi w'ikibaya hasi kandi ni heza cyane. And then we have the multipurpose hall at the bottom. hanyuma tukagira ya nzu mbera byombi iri ahagana haruguru, And that will connect to the recreation space and amusement park. kandi aho ni naho hazaba hegereye ya parke y'imyidagaduro no kuruhukiramo. That then connects back to the authentic primary and secondary school. hanyuma hakazongera hagahuzwa naho amashuri matoya yangwa primaire azaba aherereye hamwe na secondaire. Next, please. hakurikira I don't want to dwell too long on this. aha ntago mbatinda naho. It is just to describe the key activities, which is the arena, the 15,000. nugusobanura neza arena abantu izabasha kwakira. Inside the arena we'll have the authentic museum. kandi muri iyo arena niho hasaba yanzu ndangamurage. The parking space is going to be in the basement because we have different semi basements. hanyuma parking zizaba ziri munsi mu kuzimu kubera yuko niho hazaba hari umwanya gusa musée cyangwa se inzu ndangamurage izabiri hafi aho. And then we'll make sure that it's also a multipurpose space. Next. hanyuma hazaba n'ahantu gukorera ibindi bintu bitandukanye. Authentic museum is going to be a multifunctional space. We talked about this. ibi twabivuzeho by'inzu ndangamurage. twakomeza. And then of course the residential. amazu azahubakwa nayo twayavuzeho. Next, please. dukomeze. Next. komeza. So this is just to give you an idea of what the different spaces that are going to be in the arena. aha no kugira ngo tubereke ibikorwa cyangwa se ibindi bitandukanye bizakorerwa aho arena izaba iri. And it's almost clustered based on the location. kandi bigiye bishyizwe mu byiciro bikurikiye aho bizaba biherereye muri arena. So you have the big auditorium, which is 15,000 seater. tuzagira auditorium cyangwa se aho duhurira. hirya hazaza kuba podium cyangwa imbere y'aho twinjiriye. And then at the back we'll create office spaces. hanyuma inyuma ya stage cyangwa ya podium hazajya amabiro n'ibindi na office. hakurikira. So now on top then we'll have the gallery because the 15,000 seats are many. hanyuma tuzagira uburyo bwo kubika cyangwa se bwo gucamo gallery. Oh, the balcony. tuzagira balcony. Okay. ibaraza. Next. So this is just images. The design is still progressing, but these images to give you a feel of what we are thinking about. aya ni amashusho atuma twongera kumva uko bimeze n'ukuntu bisa ariko hari ibigikorwa bikinononsorwa. So this is when you're just looking from afar from the Batsinda hill. ni igihe umuntu yaba ahagaze nk'ibatsinda yajya areba kuri Hermon akabona bimeze bityo. Next. ahakurikira. Wow. So this is the actual Zion multipurpose arena. aha rero ni arena Zion. And this one is inspired from Noah's Ark. Noah's Ark. iyi shusho yavanywe ku nkuge ya Noah. Wow. And wow. I will not embarrass myself being very spiritual, but I try to do a little research. nagerageje gukora ubushakashatsi atari ukwigira intyoza. But Apostle will tell you more about it. ariko nzi ko intumwa ibi yabitubwiraho ibyisumbuyeho. But all I can tell you is that Noah's Ark was a place of safety. icyo nababwira nuko inkuge ya Noah harimo umutekano. And it was a place of salvation. It represents. kandi hari aho gucungurirwa. Amen. So what we have here is really the main arena. This is the space now where the public would enter from. ahangaha niho abakristo bazajya binjiraho mubona hasa nahaje imbere gato na hano hejuru haje hanyuma hakabaho ya mbuga yo guhuriraho no kuganiriraho.
And then people will go, because we have a slope, they will go over a bridge to connect to the arena from the road. hanyuma kubera ko hari hahandi hasa n'ahamanutse hagiyeho ahantu hameze nk'aho hari ikiraro kizajya gihuza abantu bavuye mu ruhande rumwe basa kujya mu rundi ruhande. And so really the other road will be another access that will take people to the offices and that other entrance for hariya hirya naho abakora buri munsi abaza mu mirimo itandukanye bazajya bakoresha inzira ya hano munsi. So we can go to the next. Tujya hakurikira. So this one here, it gives you a feel of how the arena looks, but also what is at the bottom. Aha rero haratuma wongera kubona ukuntu arena isa neza ariko cyane cyane hejuru hayo hameze gutya. Also down. Na hasi hayo. So if you imagine, it is that place is sloppy, but we maximize the slope and put accommodation at the bottom. Aha hantu murabizi ko hari ukuntu hajya hamera nk'ahari ku gacuri ariko twagerageje gukora ku buryo aha umuntu yabana ibintu yakora imirimo aharinganije. No, ataharinganije hacuramye. You create accommodation as an advantage of the slope. Ugakora ibintu uri bukorera aho hatemba kandi byose bigatungana ntubone ko hatemba. So the bottom section of the arena is going to have the authentic museum. Hasi rero kuri arena niho hazaba yanzu ndangamurage. All those other things that we told you before. Bya bindi twababwiye mbere. Then we'll have things like the visitor center. Hanyuma tuzagira aho abashyitsi bahurira cyangwa se the other place that has got the coffee shops. Hamwe hari coffee. Cafeterias. Hari cafeteria. And then at the very bottom, when you go below the bridge, you have parking. Hanyuma munsi hariya y'ikiraro naho hari parking. So we will not be seeing cars on surface for the arena. Ntago rero tuzaya tubona imodoka hejuru hano kuri arena ntago zizazigaragara. And then that's where we have the intercessors rooms, we'll have the Azaf recording areas, the TV studios, all that is going to be below the arena. Aho munsi ya arena niho hazaba ibyumba by'amasengesho by'abinginzi by'ubujyanama aho kwambarira imirimo itandukanye. Next please. Kurikira. So what you see here is a view when you're looking from the university and looking up. Ahangaha ni igihe umuntu arebera kuri kaminuza akareba haruguru ye. So really just the same, the arena is on top, you have the other accommodation at the bottom. Arena niyo mubona hariya hejuru imeze nk'ubwato hanyuma ibindi biri aho munsi. And then the university here. Hanyuma kaminuza iri hano. Next. Ahakurikira. I don't want to delay, my time is up. Mwanya uraturangiranye mutwihutishe. So this is just another view, and now we start to see the residential zone, we see the arena, the university. Ukuntu kundi umuntu yaba areba noneho arebera hitegeye akabasha kubona amazu akabona arena akabona umusozi wa Hermon yubatseho. Next please. Ahakurikira. This is the residential. Aya ni amazu yo guturamo. And as you can see, the way it's done to maximize the slope. Kandi murabona ukuntu ateye no kugira ngo kwa kuntu ubona hacuritse bitagaragara umwanya wose tuukoreshe neza. But we also have a view to the hill and the wetland across. Ariko tubashe no kubona hakurya yacu aho mu kibaya no kureba hirya. We're going to have very good views here, and it is the quietest zone of the site. Kandi ahangaha abantu bazaba babasha kureba ahantu neza ariko noneho ikindi kintu niho hantu hatuje cyane kuri uriya musozi. There is no move anymore. Amen. Amen. Turagira ngo rero aho niki cyo tugomba gukora. What are we going to do? Duhereye kuri arena. From the arena, starting from arena. Okay. Aha mushobora kuyibona neza noneho. You can see the arena. Wow. It's amazing. Bamwe muri mwebwe batangiye kutubaza ari hano ari nabandi badukurikira online. Some of you started asking you online, even the people present here. Ngo niki twakora? Asking what can we do? Itafari ryawe. Your stone, your brick. Aho tuzasengera wowe nanjye n'abana bacu n'abandi. Where you will pray. Turashimiye Imana ku bwa Robert hamwe na Josephine, reka tubaha amashyi menshi cyane. Thank God for Pastor Robert and Josephine. Bafite itsinda rinini muri bikoraho. We have a bigger team that we're working with. Reka twereke amazu gatoya. Let's see the residentials.
aya mazu, these residential units, ni amazu meza. they're beautiful. Nubwo tutarayashira ku butaka ariko deja ni meza cyane. We have not yet built them, but you can see they will look great. Azaba akozwe mu buryo bw'ubuhanga harimo n'umwuka w'Imana. They will be done skillfully, but they will also have the Spirit of God upon them. Rero mu by'ukuri uburyo barimo bakora, the way they're working, bishobora kuba biri mu iterambere rijyanye na tekinoloji nshya igezweho y'amashanyarazi nka za solar panel n'ibindi byose, mu buryo hatazaba kuvunika kunini cyane. We are looking at, nabyo murumva ibyo mvuga. We are also looking at different green concepts, how to make the place sustainable, and that is going to be very good. Ikindi reka dusubire kuri Zion Arena. Let's go to the arena. Yigira ubwato kwa kundi imeze nk'ubwato bwa Noah. Voilà. There is another one. Keep going. Yeah. Rashakia. Okay. Niyi. Okay. Kutababwiye munsi yari ko ariho hari amaparking wababwiye. Yabivuze. Nagize ngo sinahumvishaho. Nari nasinziriye. Nari nasohotse. Okay. Josephine rero ni tafu ntugire ngo aba architect burya ntibagira impuhwe. N'urupapuro ni birike ni tafari. Okay. Ubu ni ubwato bwa Noah. This is Noah's Ark. Kuberiki? Why? So in this church, cyangwa se muri ubu bwato bwa Noah, in this Noah's Ark, hazavugirwamo ubutumwa. The message and the good news will be preached. Buzaburi de kwisi yose. Nukuvuga ngo bizabibera aha bizenguruka isi yose mu kanya kamwe. And the message in this church or ark, it will be aired live around the world. Bikaba bijyana parallèlement n'umushinga wa satellite Fabien wawo. And this will be in parallel connection to the satellite project. Umushinga wa satellite nukuvuga ngo aha harimo icyumba biza connecta na satellite, nukuvuga ngo abantu baraha isi yose ishobora umwanya wese kubabona. Nibyo muzamuvuga muri bya byumba bavuze, hazaba harimo ibihugu byose ku isi ubutumwa buvugwa mu rurimi rw'iwabo, donc abambassadeur ku isi yose. So in this ark or in this sanctuary, in the temple, we will have the satellite room that will connect straight to the satellite to transmit the message live to the world. But remember, in here we'll also have translation rooms where we will connect in people's languages and they will be able to understand. Muri ya mize bahagarariye ibihugu byabo, kuko izaba isa n'igihugu gifite amambasade. Iri ni itoreza bifite abambasaderi bangana no ku bihugu bingana, ariko intego yabo n'abamisiyoneri kugira ngo tuvuge ubutumwa bwa nyuma, ubutumwa buzabuvugirwa cyangwa se activities ziraha ku isi yose zikorwa mu ndimi zabo. Turi no mu gihe cya intelligence artificielle, mu buryo bizoroha umuntu kuvuga mu rurimi rwawe unda kumva mu Kiyapani. Izo software cyangwa isobye bintu rero bizafashwa ni satellite mubona mu gihe gito naho muzumva yatangiye. Donc izaba iri muri Dallas ariko mu kirere hejuru kuri orbite yo hasi cyane yegeranye isi kugira ngo ibashe gukomunika byihuta cyane. Donc low orbite yo hasi cyane kugira ngo tubashe gukomunika n'umusozi. Uriya musozi rero si umusozi usanzwe, n'ubwato. Amen. So you see that mountain, and we see in the arena we are going to have different rooms where we'll receive ambassadors representing their nations, and even then we will be able together using and connecting it with this satellite. It will be based in Dallas and will be placed at a low orbit to be able to connect to what is happening in the arena. And when, of course, using artificial intelligence, it will be very easy for us to preach in one language, and then whoever is listening is able to hear in their language. And on that mountain, we will be able to evangelize to the world. Kuko ururimi rw'ikinyarwanda rutarinjira mu mavokabulere y'isi, kabavuga icyongereza cyangwa igifaransa biroroshe ko wigisha mu gifaransa cyangwa mu cyongereza bikaba byasobanurwa mu zindi ndimi. Kuko ururimi rwacu rutaraba ururimi
ruri internationalize rushobora kwinjira mu ma keyword y'amarobo. Ibi bizasaba ko tuzaba dufite ba translator bava ku isi yose, noneho bohereze. Tuvuge ku rugero ntidukeneye kohereza abamisiyoneri muri kigihugu ubu ngubu kiri kwisonga cyane kubabaza abantu, kwica abamisiyoneri. Tuvuge ni nka Korea y'Amajyaruguru ku rugero, cyangwa se tuvuge kindi gihugu kibasiye cyane abakristo ku isi, ni cyane cyane nko mu bihugu by'Abarabu. Reka tuvuge par exemple nka Oman. So imagine that we have nations which are hard to reach with the gospel. For example, like North Korea or Oman. Those nations, it will be easy for them to connect. Now, remember, Kinyarwanda is not yet an international language. So for artificial intelligence, it might be difficult to translate in those languages, but maybe French or maybe Spanish or English, it will be easy to translate to their native languages. Okay, muri ibyo bihugu. So in those hard to reach areas with the gospel, bigoye kuvuga mu butumwa, that you can't easily preach the gospel, tuzaba dufite satellite. We'll have that satellite. Ibindi bisaba ngube ufite technology kuko ikorana n'ikirere direct, aho uzaba uri hose no mu nzu yawe. Ufite gusa iyi telefone ushobora guhita ukurikira hano nubwo igihugu urimo cyafunga imiyoboro, kubera ko ni via satellite direct bitarinze guca mu miyoboro y'ama antene y'igihugu. So whichever nation you may be, even if they have antennas that would not want the gospel to be preached, this is a satellite and it is able to receive all kinds of messages in the space, and you, wherever you are, even in the hard to reach areas, you receive the message. What does this mean? That this message of the kingdom, when it reaches the whole world, the end will come. Ugenda ugiye kuvuga bakakwica bakaguca igihanga. Uburyo bumwe rero buzasevinga abakristo mu kuvuga ubutumwa ni satellite. Amen. This message of the gospel, of the good news, for it to be preached to the end of the world before it ends, it's not easy, especially the hard to reach areas, because when the message is taken there, the person taking it may be persecuted. With the satellite project, anybody will receive the good news of the kingdom. Kuri arena Zion arena. So with Zion Arena, ku musozi Hermon, Mount Hermon, hazaba hari connection direct. Nukuvuga ibibera hariya isi yose yibona nkuko twicaya. It will be live around the world. Muri rusengero rero, so in the arena, nta kuruhuka kuzaba kurimo. There will be no rest. 24 hours azaba arimo activity. It will be 24 hours activity. Nta kanya ko kuruhuka. There is no time to take a break. Abakeneye amarepetition bafite ibyumba byabo kuko ngo ni inzu yo gusengerwamo. This is a house of prayer. You're wondering, what kind of dreams are these? They are so big. What I love is that the wisdom of God makes the foolish wise. If you're not able to dream your own dream together with those that have already dreamt. Also, we are not asking you to approve this. We are asking you or to agree with us, just support it. You may be wondering and doubting. It's not a question of agreeing or believing in it. It's you just need to believe what the Lord spoke to us. Hallelujah. Dusenga musengera uyu mushinga. As you pray for this project, imibare dufite ikiguzi cyawe zaba ari miliyoni 100 z'amadolari, miliyoni 100 z'amadolari. We have about $100 million that we need. Ni nka miliyari zingahe z'amanyarwanda? Miliyari 120. Ni nka miliyari 120, ni make cyane kuba afite Yesu. No. Ibaze itorero ari iryawe none ukajya gusenga. Hazaba hari amabisi yanditseho Zion arena, udafite imodoka irakunyarutsayo ndakiba. Ibyo ni ibibazo bito cyane.
tuzarinda kuvunira ngo ariko ndagiye kuko nta cyondo kizahagera. Hazaba harimo tapi nziza cyane mwese mu modoka za Zion Arena na hari. So just imagine you coming to such a place to worship. You won't worry anymore about getting the bus. There will be special buses bringing you straight to this place. Ndataha gute? There will be shuttles that will bring you here, written on Zion. Donc amabisi abagenda atumena hariya tukuzura mu bwiza abantu basiburana abandi 24 hours. 24 hours people will be moving in and out. Igihe cyose ukeneye batinda cyaka kujya kuri Zion Arena akabisi kategereje unaenda. You want to go to Zion Arena, you have a shuttle standby to take you there. Donc abantu baririmba mu amasaha 20 abandi basenga ha materaniro ariki isi yose ikurikira. The whole world, isi yose. It will be 24 hours praise and worship, 24 hours intercession. It will be live around the world.